Ole khovel muntina zawngte kan Thusawi milo ngaihthlak sak thin tu zawngte Isu Krista hmingin chibai duamber karon bule chawani eitun tumai hian Dr.PC.Biaksiama Thusawi karon react chunzom le dona ani himi thanem ngai tak mai mangai nanga tak min pumpek zo vek mi huai sen ania ka ngai sange emani kati kha kan pani hian message te point kanin bezau zau renga chuwang chuan in ngamtlak tak kan ne indu sakton kan nia Pathian thuwa kan mu dan ten chen lowa ani hian dikle thania hriat chin to reng chu huaisen tak mai hian apuang thina amaro chu mu dik lo ve te hi alo nei ve zau thowa chuwang chuan anin min du sak ang bokin kadu sak ve a video tle ma zawng karon react le ve don ania tuna ama Thusawi ilo ngai thlapot mai teng o adang le a chuanin pola kha zudami ania farisai ni boka alo pian thar nu khan ronga bolta a rong bolna khanin zuda te ne na thua hril do wangin sunagok ni sabat ni na in khom zat ti kan thria a akalna pianga khan amaro chu khati lai ve khan ring tu te ring thar te Christian lo om te ne na anin mu khom chuan Sunday hian anin mu khom thina ni ti kha korin thon khat bung som paruk chang khata po hian alanga chu kan chiar do nem ni man mo ta lem lo mai la ti hianin oi lo te po kan lo om takin po tholom khom na ni tan te an lo manga ti hian atiani mithiang lim te ta na tholom chungchanga chuan Galatia rama ko ran ho ne na thu ka pe kangin nangni point lo ti vero cholkar ni masabera chu first day of the week Sunday hiani mitinin mal som na indonang zelin da khol theula kalhuna tholom khonchop angai lo nan atiani chuwangin Sunday ni hianin pola hun lai khan an lo in khom to thina tholom te pon lo khom to thina ni tuna kan tiang tho hian ole ka kha turan soi chuni ta a pola khan zuda te thu hril adu awang chawin sabat ni a in khom thin ni in asoya kha adik tok lovin ka hria a Bible kan enin tirko te thil ti kan en chuan tirko pola kha adan pang ngain sabat ni piang in khom na anei thina ni ti kha kan mutlat maya tirko dubung som le pasari kan chiar chuan chuwang chuan Biaksiama po hi adan pang ngain Sunday a in khom thin kan ti chuan Sunday sermoni ti kha achiang le maya chuwang chuanin zuda te po kha lapiang thar lo te chu Pathian thu hril kha du thowa chu ti rualin zental te po Pathian thu hril adu vek thawani azin na po cholni te chu arem changa pianga amanga Sunday ni ten azin chuale mai thin ni ti kan muwa tin hetilaya aron soi Sunday ni hi an lo ser to zok in khom nan ten manga tholom lak khom nan ten manga ti aron tan chan korin thon khana bung som paruk chang khata hi bi chian pui ga duwa atan na hi adik chia lo tlat maya chu ni pon lo in zirvela e lo ni mo kalorin soi deuh hi kalo soi sual ni hi male lo ti ve theina turin korin thon khat bung som paruk chang khata tren kan lo chiarange tin mi thiang lim te ta na tholom thu kha zong Galatia rama ko ran ho pol ne na te thu ka pe kangin nang ni point lo ti ve ro ni sari ni masabera sumiam je chu chorkar khatani masabera tina the first day of the week tuna Sunday kan tina heni mitinin mal somna in muang zia zelin da khol theula kalokal huna tholom khon reng aum lo nan tin in khongai thil pek chu Jerusalem khuwa kalpui turin kalau thlen hunin tu po tha in ti apiang le kha te kengin katirang
tin ka kalvena o mani phei chuan kan nena an kalang ti thu kan moni tilaya hian Sunday nia biakina vain khoma Sunday serta angkana ngai deuh tlat mayani hian Sunday nia in khomin Sunday nian lo sertoa tholom te pon tho ani ti angte khan aron soimaya Bible hi azir chiang peilo deuh lek thina Bible lem lo po hi history lampang po hi an soipop zela duang hian abel chiang tok lo thina helai te hi achak lo vena pakhat ani thil danga kan tluk phak rual lo thiam na lama te fin na lama te le sap trong thiama te kan pu le tur ang khopa mi thiam an nia amai ro chu Pathian thu akher ero chuan tle min ti sual hi lo nga ve tlat maya chu wang chuan helai thu hingun taka kan en chuan biak ina vain khoma Sunday nia tholom te va tho angkha ani reng lo ti hi kan hriat atha a om zia chu Judai rama Jerusalem khuwa a ko ran member te chiat tok tran pui ngai mi harsa tram tuar te an oma chung mi te tran pui na tur chu cholkar khatani massa berai hian boilovin mani ina an lo da khol mai theina tur kha angai tu pui ni na lang zoka chang thuma hian han en taila tin in khongai thil pek chu Jerusalem khuwa kal pui turin kalo thlen hunin tu po tha in tia piang lekha te kengin katirang atia khongai thil pek ani tlat mai hei chu biakina tholo mani lo biakina kanin khoma keini sabat ni piang in kain khoma anni Sunday ni piang in khoma biakina tholo man wa tho hi khongai thil pek ani lo Pathian ni khongai ngai po ni lo amal min som te kan don sat em avangin kan lo ma chu wangin kan lo ma wanga tholom ania lom tho te po ti la chu sap trong chuan offering an tia thil lan thil pe kani Pathian rong bolna ta na kan thil pe kani Pathian kan khongai wang ani lo hetilaya korin thon khan bung som paruka mi ero hi chu Judairam Jerusalem khuwa ringtu te member then khat mi har sa zual tran pui ngai te tran pui na tura thom nolak khom thil pek lak khom ania chu khongai thil pek ti na soyani he thui Sunday nia biakina in khom thulam ani lova kan soi tong khan biakina tholom kan tho offering kan ti nen ainang lo rombung som panga chang som ni paruk han chiari la Makedonia le kaya ramami te chuan lung ni takin Jerusalem khuwa mi thiang lim te zinga re thei te tan suman tholom sia ani lung ni takin an ti ani an laka an bareng bokani zental ten an Thlarau lam thil ten trom pui si chuan khovel lam thilin an mani chomdol ve thung atul reng ani alo tia chomdol na thil ani tikha chiang khomaya tin tir ko de bung som pakhat chang som nele pakua kan en chuan ti chuan zirtir te ho chuan an thei tok thewin Judai rama u nau om te ne na chuan chomdol na tur thon an tuma chu an ti tange ya Barnaba le sola khuta chuan upa te ne na an thon ta atiani a chiang lu tu hi chu soisel tur om lo nial tur pom lova Sunday nia biakina Sunday an serta ka wanga vain khom an nilo an mani in lama an ma ni thil pek theu te kha summa niemo thomno niemo bungru niemo loda khol theu turin pola hian a hrila korin thon khat bung som pruk chang thuma soyang hian tin in khongai thil pek chu Jerusalem khuwa kalpui turin kalau thlen hunin tu po thain tia piang lekha tekengin katirang ati khongai thil pek member rethei zual te ta na thumno le bungrua sum le pai loda khol thewa tirko pola lo kaluna khonboi ngai lawa kolek ngal zung thei turin ati nani zok ani edi somnga panga vel somnga le paruk vel ni puilai vel khan Jerusalem ko rante zinga mirethei tran puina turin korin khuwa mi te nena tholom lola khom turin pola chuan angen ani
Makedonia le Galatia khuami te po hetiang tho hian alo wangen towa ama sabera chuan Paul a hian thilpek da khol na konga hian a hu hova in khom na chungchang a soilang hau lo ti hi mu thei ania Paul a hian mitinin atia a Greek tonga chuanin par heauto atiani private in lo khol ro atinani hei hi mithiam epistanley antia point alo soilang ve boka tholom chu mimalin private in an lo khol khom turani ti na ani tin alo soi ve chi bokani tirko pola local huna olsam takalak khom thei ani na turin mimal tinin an mani in an lo da khol tur tin ania an in khom huna ron king khom turin mo biak in aron la khom turin mo ahril lawani Sunday ni chu Christian te in khom ni lo ni ta po ni se ani tin an lovin pola hian thilpek hi mani in lama lo da khol turin ahril ani ti kha azu hriat thei ta a film taka ngai to chuan chu thudik takani Arthur P. Stanley The Epistles of St. Paul to the Corinthians 2nd edition London John Murray Albemarle Street 1855 Pek Zathum Somli Palia Omani Paul hian kar khata ni masaber Sunday hi in khom nia lo ngai ni sengchuan lalpa ni kuria ke hemera tia soyom tak ania korin le khathona tho hian isua hriat rengna na zanria eina chu lalpa zanria tin asoilain Sunday ni ro chu lalpa ni tin soive mialawa the first day of the week solkarani masabera tin soitlatani heta tangpo hian in khom nan an manglovani biakina an kallovani ti kha azulang chiangani chuwangin Paul hian thilpek da khol na chungchang asoi hian Sunday serna tura thupek asoilowa korin khuwa a local huna tholom khon reng aum lo nan tin an khongai thilpek te kha lo da khom se atimai zokani ti kha kan hriat a thawme thilpek petu tur ko hran chu Paul lo thlen huna mual phowa an lom lo nan in lama an lo in da khol sa turani ti kha Polan asoi tumber ni in alangani korin thon ni bungkwa changli kan en chuan Makedonia ramami tu 10 emo milozui lavin in buat sailova anron mu cheu chuan keini nangni kan tilo hi kan rin na cheu konga hian kan mual pho da nge chuwangin unaute hi in nena local masa a tlang taka thilpek in tiam to kha lo siam lok tura ngen trulin karingani chumi ngei chu lak lui anglova tlang taka pek angzokin peisa lom nan ti in asoya aom ye chu hei chutilo chuan Makedonia ramami tu tenemom milozui lavin in buat sailova anron mu cheu chuan keini nangni kan tilo he kan rin na cheu konga hian kan mual pho da ange atiani chu khon chop chu ka ngai kha chuanin kan mual phowang atina ne chu wangin u naw te hi in ne na local masa tlang taka thilpek in tiam lok kha lo siam lok turangen trulin karingani aron ti ta chatani chumi ngei chu lak lui anglova tlang taka pek angzokin peisa alom nan atiani vakal huna vadil chopa vakhon lui angkha adu lowani chu tin chu ba ka midang Makedonia ramatang te lo zui vete nom khan khatia khon chop sun suna in pe lo deuh mai thil ti kha kan mual pho da nge ti kha lau bokani chu wang chuan Paul hian kar khatani masaber a thlan chan nialang chu nikhatna aniangin sum thil te le khang thil pek te khol kha a ol sama kar tlona boi takana an tho ma a loda khol tura an ruam man kha afing le ani chuwang chun helaya Dr.PC.Biaksiama Paul ate khan ring tharmian mu chuan in Sunday khan serpui mai zela Sunday te in khoma tholom ten la khoma ti nan helai chang ron mangve mai hi abe bom atan pui tu bung le chang dang te ne nian azir zom lo wang ni in alanga helai thu korin thon khan bung som paruk chang khata changa chang thum changli an chiar popa
ta khan angai dan akeu thlungal mai ni na langa heng chang dang dang azom pui ho tehi han chiar ve dan ni sela tirko du bung som pakhat ami te rombung som panga mi te le korin bung kwa mi teng te kha lo chiar ni selang chuanin khatiang ngai dan kha siam ho in arinom lovani chu van hei hi chu Sunday nia in khoma sabat ni te kan vein khom pang ayanga tholom lak khom ani lo tlat khongai thil pek lak khom mi har sa te tan puina tura bung role sumle pain nei ang da khol ani zok tlat ani ti kha chana toy nimai selangin athange athu soidang pakhat diglo ala om lea chu poson react le lok ka duwa ama point elo ni takmo ti ve thei na turin heng pathian thu te hi kan zawai kan du tlan ve kan nia adiga piang a fela piang a tha piang du vek kan ni karina wangin midang te pon kan lo hlok pui theinan ama le akom tu te tan chau po ni lovin lo ngai thatu zong te point thudik tak bible zirti na pang ngai kan lo hriathiam theinan kan react le don ani tuna athu soidang chui lo ngai thale photeng o tin chu ba ka chuan tir ko te hun lai pola hun lai nge khan Sunday hi an lo ser tranto an ser dan chi in khom nan in pol khom nan ring tu ma sa te khan an lo mang to ni ti fin fiana chiang tak lom le chu tir ko te thil ti bung som ni chang sari lo chiar le ta ila ta chuanin ti hian atiani cholkar ni masabera chu Sunday tinani chuan zirtir ho chu changphel turin an ronin khoma pola na tu ka kalatum to sia thu a hrila zanlai thlengin asoya tikhanin cholni khanin anin khoma Sunday ni hianin zan thlengin pola online de boka zan thlengin thu asoya tikhanin khami zan khanin zanlai thlenga thu asoya wang khan youtube ka pokha tuk veratanga lotla kha amut thil chuak lu tuk kha khang vel atang khan Sunday hi pop anu dai kumzani zathum nuwa lo am ve chau pop te ti chuani lova tin Roman Catholic pian ma Roman Catholic ko ran din ani ma dai hian Sunday hi alo mangto ani ole kha athuron soidan chulo ni le ta a bible hi duai na zir chiang man lova an chiar pop hian nia hriat ang kha an soingal pop mai thina chu poina la ya nia a che vel abe bom tenen a historical background tenen le version dang tenen hian han chik neu phot selangin tiang chuanin thudik kham hu chuak mai turania hei po Sunday ni serna anga aron ngai le mai peka adiklo ani saptongin a chiar boka changin ke pongkan chierve loktenga fianan and upon the first day of the week when the disciples came together to break bread Paul preached unto them ready to depart on the morrow and continue his speech until midnight tiania heta the first day of the week atia hi today English version a chuan fia takin alo soya ngial ngan takin aron lelinga on Saturday evening we gather together for the fellowship meal tiani Saturday evening ania Sunday in tran na zan Bible hun chiar dan chuan kan hriat thewangin hei kan Bible OV translation chut luizo ka khan thu har hilfiana tia khan Bible calendar ti noya manlaya an ni chiar dan aron soya zanlai tanga zanlai ni lovin nitla katanga nitlak le theng hi an ni chiar dan ania ati tin cholni sabat chu kan zir top tlai nitla ka ain trana in rin ni tlai Saturday tlaya atop nitla ka atop ti naron hilfia tuna Sunday serhovin in rin ni antia hi tunlai calendar ni chiarna chuanin Saturday ti ania he Saturday hi Bible a cholni sabat ti kha alonia isule zirtir te zong pon he Saturday kan ti hi cholni ni sari ni khovel siam tira Pathian ina malasom ni ani sari ni taka kha ania wangin
isole zirtir te poin an ser thina ni kha ti chuan cholni sabat alo ral to chuan Saturday ni tlak rual khan Sunday alo in tanta ani ti chuan helaya hian pola khan zanlai thlengin thu asoi ati asoi rei thokhat viawani khami Saturday evening a thuan han soi kha heta hian fellowship meal in polna ruai limom tak nei andu boka choi ho na we gather together for the fellowship meal atia hetilaya changphel hi sacrament ani kherlo mai thayani choi ho na ni na langa bible kan chiar po khan pola khan thu soi rei thokhat viawani ta chan chu atuka zinatum tlat mai chu Sunday jing lamani atuk ati hi Sunday tuk soinani Sunday ni azin chua atuma wangin he Sunday in tan na zan Sunday ser ho chuan in rin ni zan tin in soi thinang ma se Bible tong chuan Sunday zan ni sari ni ma se ber zan ani der khata khan farewell meeting kan tiang chu in thlawkna in khom an nei ani in pol ho na fellowship an neya chu biak in ni poin alang lo a chan chu pola khan thu soi rei le maya eutu ka kha zanlai thleng khan thu soi wang khan in alo mut hu niang tukvera khan lo tlani athi ni nan ringa tirko pola churang takena zutlana azu chara zu tong traya damina ron roi chhole ani kha ti chuan pola chuan thu soi chun zom zela zanlai a chuan changa phela chowa eya ti kan mutani elai changa hian tin polan changa phela cho eya khowar thleng zakin thu kho chang a soi zela ati chumi nuwa chuan khualo war nuwa Sunday tu ka chuan azin tadai mai ni chu hei hian pola te hian Sunday an ceremonia Biaksiaman alo soya hi Sunday nia zin nan man wang alo ni zok he tros khuwa hian alo cham reng towa cholni sabat te po alo mang towa cholni man zo to nuwa cholni rala Saturday evening a Sunday in tan na zana farewell meeting fellowship an nei ani chuta chuan thukho chang a soya tu ka zina tuma wangin rei taka soyani kha chu ni kan hriat fo tur chu ni kha mi zo tong Holy Bible OV version kan ti phek sang khazani somthum pasari na khalo ke ula chuluya khan ta khanin thu har hilfiana ti kalzela khan Bible calendar a khan chiang takin Bible in ani chiar dan Bible hun lai ani an lo chiar dan le khati hun lai ani an chiar dan kha zanlai tanga zanlai ni lovin nitlaka tanga nitlaka ni zia kan muanga sabat ni po Saturday nitlak khan atop toa Saturday ralzan khachu Sunday alo ni der to ni chu chorkar khatani masaber alo ni tani chuta tak chunani atuk lam Sunday ni a polan zina tuma wangin in khom na hun na nei puya in thla in khom chote nei khom turani ang chu fellowship meal tia lo soyang hian ti chuan kan soi tong khan khowar thlengin thu soyani adu tho khop mai chuan chote ei kham nuwa khowar thlengin thu chang soi nuwa Sunday ni chuan azin san ta dai ni a si kholam panin chu Bible kan mudan ania hei hi an unau pa Dr.PC.Biaksiama Sunday an lo ser to zok nianga an pu mai kha azir chiang tok lo deu abel chiang tok lo deu niang o kati avangin kan ron react sak ani chuwang chuan heng hi Sunday ser anga vasoi na tur tanfung atan chuan aderdep lutuk deu theologian in titan pei chuan an tran chan ngam lowang hetiang derdep lutuk hi chu Pathian thuzir tak na tan chuan affect kha apoimoa chuwangin Bible bung dang nen chang dang nen po han entire version dang te nen po khan helaya cholkar khatani masaber nisri ni masaberati the first day of the week atiakha Sunday in tan na zan sabat ral nu in rin ni ral nu zan ni thar in tan na zan soina alonia chu po chu an ser wanga in khom ni nan langlawa polan kal sanatuma jin chua sanatuma wangin in ngain thuko chang tam tak rilete duwa ta khan fellowship an nei ani chu wangin biak in a in khoma Sunday ser ani lo ti kha mi pui zong te hian kan lo hriattatan thudik kan tar lang ve reng ani kaladam ve trek awang hian chanchin ril sual khai diat ti chattu ni hi kadu vea chanchin thapuang dar tu te zinga tel ve zel hi kadu ka dam chung toy te a
chuti rualin chanchin thahum him tu ni ve zel ka du box si wangin diglo nia ka riat chu a soitu lam mi hring va ep wang ni haulovin du sak wang zokin kong dik ko mu na turin thanem ngai takin heng thu dik te hi ron tarlan ve zel hi kadu ani khakha achan le wang ani ti min lo ria sakdon nia te na thu hima Biaksiama chu dan ang hian han chut pui ta zelila ani khan Sunday nin chu na tanga thu soya Sunday ral zan thenga soi zel ang khan angai maya chuti ni phei chuan Sunday ni chu na thu soi nitlak nuwa Sunday ral zan a soi zel atlai var thaka thu soya atu ka kalani chuan Sunday ral zan kha chu Bible hun chiar dana Monday kan ti tho than zan ani dai towa chu wangin tho than zana anin khoma wanga tho than ser emokha anni ti nani le dai dona khati zong po khan engti kong main adik thai chuang lo juda te ni chiar dan chu voini thlengin nitla ka tanga nitlak khani le maya tlai lama tanga tlai lam ti kha Sunday chuna thu soi achun zom zela Sunday ral zana a soitlang papa atu ka an zin ani don chuan kha Sunday ral zan zan khuwa kha chu juda te hun chiar dan le Bible ni chiar dana tho than zan ani dai towa Biaksiama ngai danang hi tom don taila tho than zan an ser tho than ni an ser kan ti zel ngai don ani chu wangin a thulak dan hi an noi deuh lu tuk thina Pathian thu tak tak kan soi don chuan Bible thu anga kan soi zel angai chu wangin Bible ina tirko di bung som ni chang sari tanga asoi ni sari ni masa ber ti mizo tonga da kha sap tonga the first day of the week ti ni thada wangin cholkar khatani masa ber ti na ni lo thei lawa chu Sunday soi na he nia chu Sunday in tan na zan achu anin mu khom na nung ber atuk Sunday nia Poland zin chua atum wang chawa farewell meeting kan ti ang in thana in khom soina ni chu biak ina poni lawa ina ani ti achian na chu cho an ei ngal mi ani biak ina cho tu man zana an ken ari nom lo chu wang chuan kha kha chu Biaksiaman azel din thu bolin Sunday serna angai chop mai ni ti kha chiang emema atran chan Bible lar tak mania athu soiti fiana ta na ron man atum today English version ngei kan man sakvenga on Saturday evening we gathered together for the fellowship meal. Paul spoke to the people and kept on speaking until midnight since he was going to leave the next day tiani chu wangin achiang ma Saturday evening chu kaini sabat ral zan in rin ni ral zan anti khania chu Bible hun chiar dan chuan sabat ral zan kha chu Sunday ani dai to ni chu van tros ku khan achama sabat te po acham vek to a sabat te po ser vek to nuwa atuk Sunday zinga zin chua atuma wangin Sunday in tan na zan khuwa khan thuwa soi tina ni jok ti hi achiang mani chu wangin Sunday ni ti kha chhun soina ni lo Sunday in tan na zan khuwa in thu soi ti na ni jok atuk Sunday nia asi khopanin azin ta dai ani kha soile soinu lo ning lo la kha pola thu soi kha Biaksiaman Sunday ni chhuna tanga thu soi Sunday ral zan thlenga soi angin angai tlat maya Saturday evening tinana na in Bible athu soi kha adiganga polo ngai sakdon taila diktina ni lovin Sunday chuna thu soi kha soi reil tuka cho poi man lovin zana soi chun zom char zan laya pol khan cho ei man chawanga ngai sak taila chuti ni point kha Sunday ral zan thlenga thu soi kha chu Bible hun chiar dan chuan Monday kan ti tho tan zan ani dai to tho tan an serani ti le zel kha ngai don ani anin khom lek apianga an ser anga ngai zel kha chu adik lo keini po rongbola zin reng thin kan nia zana te kanin khom pui fowa cholni zana kher sabat zana kher kanin khom pui lo
kan cham chung kha chuan zana zantin kan in khom pui mai man ni trio rong kan han bol te poin ama ro chu kha zantin kha kan sertina kok lo once in a while anti ang chawani achang hanti ve jok mai khani chu wangin pol te hian Sunday hian ser thin dan pangai anilova anjin konga rongan bola sabaten man zo to nuin Sunday ni te po in mu khom nan le hanom khom nan choi khom nan te an manga thu te soi ve mai ani jok ke ni po tu na trio khomoi rong bol na kan han nei khan sabat ni chuka hun pangai kan ser dan pangai kan sera atuk Sunday ni lengin thu ka soi le a Sunday razana thu ka soi le a baptisma te kan santira atuk Monday ya kalo ho Sunday ani Sunday razana thu ka soi khan Monday ka ser tina kok chuang lowa Sunday khnia ka in khom pui le khan Sunday kha ka ti dan pangai ka ser than tina po kok chuang lo chu chu ni pol te hian Sunday hian ser than pangai ang renga pu Biaksiama na an soi ringot kha tran chan pakhat ma Bible ai hian amil pui tur dang aom lovani ti kha kan soi non le du ani e ole tuna athu soi dang han react le lok tur tlem diklo deuh aom le a chu khovel Christian zofaten thu dik zok kan lo riat belzel na turin ama thu soi han ngai thale photila chu mi zoa a soi diklo lai chu Bible thu mang vekin ron soi fiale kan tum don nia o lalpa thole na ni ani lo le Thlarau thiang limmin khovel pumma aron in lar chuan na ni ro pui taka siruk la ron in lar chuan na ni ani avangin lalpa ni an lo ti ta thupuan bu kan en chuan thupuan bu in lar na zonga in lar na ro pui ber kan ti thel chu mangai zo hana khanin kha in lar na a mu ni kha Sunday alo ni le chia mai ti hi thupuan bung khat chang soma lalpa ni a chuan Thlarauin kalo oma atiami lalpa ni a chuan vision alo muta ani ti chuanin khati hun lai tang khan he Sunday hi ni dang lam takin alo lang ta ani ole kha thu wa khlak dan alo ni le ta a Sunday ni aron pu le mi amaya lalpa ni ti kha thu bon mung khat chang soma mi kha Bible ai hian sab trongin lalpa ni soina hi chini a ombi ka keini mizo trong chuan lalpa ni ti le lin lo chuan le lin dan dang a om thei mi alo pakhat chu the day of the Lord ti in sab trong chuan amanga apani na chuan the Lord's day ti ani Lord's day lalpa ni apostrophe da s han bel khan the Lord's day ti ania he the Lord's day ti le the day of the Lord ti hi mizo tonga kan le lin don chuan lalpa ni ti ve ani thomai amai ro chu sap trong thiam tan chuan ako adang tlat thungani enti nan the day of the Lord Bible in a man na te chu Zephaniah bung khachang saria lalpa Pathian ma chuan ngoi reng ro lalpa ni chu anai ta ka wangin hanti dekha the day of the Lord 24 the day of the Lord is near NIV kan mua the day of the Lord is at hand KJV King James version khan tin Zephaniah ziak vek bung ni chang thuma lalpa thin rim na nia chuan thu rukin inom thei ma na ti hi the day of the Lord's anger ani veletani heng thei lalpa thinur na ni soina nia amusa bunga chang som pariata tam takom ma se mi chau hi ti tai la kan thu sei lu tu lo nan lalpa ni du te win chunga pike enga tinge lalpa ni chu in du eng nilawin thim ani zo ke tin lalpa ni chu eng nilawin thim ani don lovem ni ti teron soitani heng te hi lalpa ni the day of the Lord chu ne tin New Testament lam kan en chuan chu the day of the Lord chu lali su Krista lo kal le na ni soina te nia aphu balak na ni ti te ai gupta ho rem na ni kan tiang chi ba bulon rem na ni ang chi kha the day of the Lord chu ni amai ro chu thu pon bung khat chang so ma hi chu
adang ta a lalpa ni ti ve thoni ma se lalpa ni a chuan thlavin kalo oma an ti hi I was in the spirit on the Lord's day tiani tabi kani Lord's day yani ta ni chu hemi apostrophe s alo om ta ka chuan hei hi chuan belonging ta nei tu om soina khani tabi kani lalpa ni ti rawa khan apual bi ka ani ti nakha kok ta a helai hi agrik ronga chuan kuriakos hemera aron mangani Sunday serna soimoi thin tu te chuan he thu pon bung kha chang soma lalpa ni a thlarauin kalo om ti hi Sunday ni ni e an han pong ti top mai thina nian rin thuin a fin fiana Bible chang dang a supporter Bible chang dang kha an va zong chuang lo an rin dan len du dan khan Sunday ni an pu thor mai ni pu biaksiama po khan ran pu ve mai ani kha hetilaya lalpa ni ti chu hei Bible chang dang a po chu tiang chuan alo soi ve ti ziak a supporter aron milpui tur chang kha a chiar chuang reng lo ni kha Bible zir dan tur ani lo Bible le Bible hi a in thil fia tur ania lai chang khata fia lo kha a milpui chang dang a supporter kha kan va zong kha mi teneng khan kan va mil tur ani hetilaya zonan lalpa ni a chuan thlarawin kalo om ati hi ente kuria ke hemera ti te point Greek Bible then khata anda ani ome chu Bible thop tu chang danga hetalal pani ti hi Sunday ni ngei ti mu tu ra om reng lo tlat mai ani wan doi thak takin Bible pum pui hian en tai langin Sunday ni hilal pani tin Old Testament a poni se New Testament a poni se voi khat ma soi ngai lo New Testament a hian Sunday soina hi chiang leng longin voi riat kan hmuwa chu po King James le Bible version then khata chuan Sunday ati chuang lowa tunlai Bible thalai te ta na English ol sam zawng an le lin Good News Bible kan han tiang te Today English version at chuan Sunday ti na da voi riat a omani Bible a hian Sunday soina New Testament a chuta King James version te le version pangai tak ten an lo soina chuan the first day of the week an tivek the Lord's day tin voi khat man soilo thupuan ziak tu zona po hian Sunday ni soinan hian chanchin thabu azia lai hian lalpa ni tin ada mi alo the first day of the week atile chat tho chutini si chuan engwan nge thupuan ani awanga lalpa ni ti tak bi ngotang Sunday ni hi Sunday ni ya tharawin kalo om ti na lo ni don ta se cholkar khatini masabera tharawin kalo om atingei tur aniang le I was in the spirit on the first day of the week ati khangai nge yang Sunday ni soina tur ni ta se chuwan helai tang ringot po hian zohona kuchuak atang hian lalpa ni a tharawin kalo om ti hi Sunday ni ani theilo ti kha achiang em ani chuti ni chuan engti na nge ni ta ang le eng ni soina nge ni ta ang ti kha han en ta ilangin a lo chiang chhozel don ani Bible chang dang ati fia tu kan soi main Sunday ni niang ti ring tu te na an lo rin chan tran phung der dep te Bible supporter om mia lo han en den taila en ti nan didakhe bungsom pali chang khat a khanin lalpa ni hilfiana na an man thin thu chang te atangin hilfiana sakhat fak aom theilo thu chiang takin aron soya Greek tronga didakhe bungsom pali chang khata hian kata kiria kende kirio ti aomani chu asap tronga an han le lin chuan according to the laws of the Lord ti na aloni dai maya lalpa ni ti na pon lowa lal telal ti na akok zok dai mai ni le ngalana chu wangin kiria ken lalpa ti aya hian hemera dei hi daila adik mayang an chusual palaniang tin mithen khatin Sunday ni tir an tumluat tuk na lama hetilai Greek trong hi anda choptan siamrem chopta a ma se chu po chu lo ni ta se Lord's day ti na khala ni theita chuang lowa on the day of the Lord ti na alola ni don tho ani chu Greek trong a chuan chu wang chuan pu biaksiama na
lalpa ni Thlarauin kalo ma te chuan Sunday ni lo ro pui to mai ni an ti an soivul vak na chan kha tran phung reng alo nei lo rin thil thu mai lo soi ni ti kha a chiang khop maya history tang te point le didak he tang te point Sunday serna tran phung dang le chu Ignatius ale khathon Magnesians bung kwa chang khata mu tu ro ma he le khathona thu inziak po hi hrilfia har tak mai anilea Greek tonga inziak ania kata kiria ken zoen zontes ti tong kau che aron mangani angiel ngana le lindon chuan hei po hi lalpa nun anganungin ti na dayani lalpa ni Thlarauin ka om ti na kha akok thei hau lo me ni heta po hian ni soina dei soina hemera thumal pakhat ma aom lova athuziak hi hriatthiamna har avangin zir chiang tu te point Sunday ni soina tanfunga tan man anuam zan lo anti ani mithiam te point helaya kiria ke omje hi Sunday ani zo ke tin chiang takin kan soi thailo anti ani chu azir chiang tu mithiam rol te jing mi po chuan nun dan tur phung asoi war zo ka wangin kar tinalo thleng sabat milpui kar tina Christian te in khom na Sunday ni Ignatius sahian asoyani tin kan pu ngot ngam lovani antiani Ignatius sakhan athuzia ka khanin ni chungchang nilovin nundan phung asoi tia hrilfia hi dikzok alotiani chu sudan nundan le Christian tharte nundan akhai khin zok ti achiangani chu vain Ignatius le khathon po hi thupon bung khat chang soma lalpa ni ti tong kau che hrilfia na tan tran phung derdeb lutuk ani ti in mithiam te chuan an lo soi ani ole ti chuan kumzabi pani na top lam a ero kha chuan Sunday ni hi lalpa ni tia lam kha alo om ta de usup maya entinan acts of Peter sa chuan lalpa ni chu Sunday ti na nia chu tiang bokin acts of Paul a po lalpa ni ti tong kau che hi Sunday ni anga chiang faka soina masaber ni oma langkha Clement of Alexandria a mu tura omani kumzabi pani na top lama chuan kiria ke hi lalpa ni ti alo ni chhota ni tin an lo ziak ve ni chu chu Sunday ni lalpa ni ti tum ngar ten history rang le dida khele mithi to tu te moziak nia an pu atanga an khon khom ania amaro chu heng kumzabi pani nulama lalpa ni an hrilfia dan be chana thupuan bung khat chang som ina lalpa ni Thlarauin kalom atia hi Sunday soina ni tia hanpu fak na turin tanfung a reng lo ani chu wangin Sunday Bible soina reng ai hian kar khata ni masaber ni khatna first day of the week tia soivek alo ni tlat maya chu wang chon kan soi tong khan chanchin thabuwa te tirkote buwa te khang korin bung som paruka te tirko bung som nia te khan first day of the week ti vek ani tlat maya lalpa ni tin voi khat ma tirko te hian an lam ngai lo ani chu wangin tirko te thi to nu daya kum zabi ni na toplam daya tu te ziak nge ti po hriat chian mang lo lor khom khata tanga fin fia tuma Sunday ni aniang lalpa ni ti hi tia han phua khom ngot ai kha chuan lalpa ni ti hi Bible chang dang a supporter a omem ti kha kan en a thazo kani ti kha kan hriat ka duwa Bible a chuan chiang takin lalpa ni chu nisari ni sabat kan ti hi ani ti kha Exodus bung som ni chang som pakhata te Isai bung som nga priya chang som pathuma te kan hmuwa tin lal Isu Krista khovela alokal khan marka bung ni chang som ni le pasari tanga ni ria ta khan kan en chuan cholni hi mi hring ta na siam ani thu le asiam tu nge chuan ama nge in cholni lalpa ani thu fia takin arnin puang ani kha chuwangin lalpa ni hi cholni hi alonia solnei Isai le khabu bung som nga le paria chang som pathum kan chher chuan cholni bo chelo tura kani thiang ni mai du zawng tilo tura ike pha chui hoi kirtira cholni chu lom om itia lalpa ni thiang lim chu za om itia
mani kong zolawa mani nom sak bolawa mani thu soilawa I choi moi chuan lalpa chunga chuan ilomang tin alo soyani chuwangin cholni kanni thiang lim anti chat chata Pathian hian chuwang chuan thu puan bung kha chang soma lalpa niya Thlarauin kalo om anti hi cholni sabatni ngei hiani ti kha achiang em ani chuwang chuan Biaksiama hian amarin thuin adu danin Sunday hi soimoi atum lutuka soipoimo atum lutuk na lama Bible be chan pom chuang leilawin Sunday soina ni tinan bel pop mai ni in alanga kha bel chian alo dol lovani Bible a supporter nei lovani ti kha kan soilang du ani khati chin kha ni phot selangin thinlung thiang lim takin ani por milo ngaithlak saksela tin midang poin minlo ngaithlak sakula kan soile soinu Pathian ne na chuak chuan Pathian thu apom thin hemi avangin in pom lawani Pathian chuak in ni lo wangin tia zona bungria chang somli pasaria lali suana soyang khan Pathian chuak dik tak chuan ti ziak Bible thuan pom thina Pathian chuak ni lo chuan Bible thu soi chiat dan soi bo dan an zong thin ani ti te po hi kan hriat athawme kan zavaiin Pathian Thlarau thial nim ti varna kan don theu theinan kan thu soi telal pan malmin som sak theu ro se amen